आवश्यक है। Menteri Ketenat ki kampo yang Amit Shah ula ong ba ke Jingiakhun Pyrshah ki Lehnoh Maoists ha Chhattisgarh kala lon Mynta ha ke Lynti Jong ke Jingjop. Ula ong ba ketenat CRPF kala le ya ka kam ka bakongsan ha ka ban penduna ya ka Jingdon Jong ki Lehnoh Maoists. Ula krenye kani ha ka si rakhe ya ka CRPF Rising Day ka ba prapusaw ha Jagdalpur hinne ka sngi ka badai ka headquarter Jong ka Bastar Division ha Chhattisgarh. Ula ongru baki sipai CRPF kilabo jingma yala ka jingem hakaban wanra eka shongsok shongstan nakabenta ki jat binriu red pan 84वें स्थापना दिन के दिन बस्तर में यहाँ खड़ा होकर आप लोगों के बीच बोल रहा हूं। उस वक्त सीआरपीएफ के स्वर्णिम इतिहास को लिखते लिखते 2249 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। मैं आज इस मंच से कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से सीआरपीएफ के वो सभी 2249 जवानों को हृदय से श्रद्धांजलि देता हूं।